Akiaria hindi ya icera riake ruhonge-ini rwa wandikithia wa andu, Minista wa Ugiteri Kipchumba Murkomen nianĩrĩire mũbango wa thirikari wa kũheana ibandĩ kũrĩ andũ milioni 1 thĩinĩ wa ihinda rĩa mwaka ũmwe ũkĩte. Tuna sajili wa Kenya wengi ambao tayari hivi sasa tunadhani kwamba zaidi ya Wakenya milioni 1 ambao wako tayari kusajiliwa hawana identity cards ama hawana vitambulisho. Nia yetu ni kuhakikisha kwamba tumewafikia pahali walipo. Murkomen augite ni marikitie kugia na mashini yoshafithia wa ifade na ina uhoti wa guthondeka ifade 15,000 o muthenya. Aswa tunaangazia sehemu ambazo zimeachwa nyuma miaka mingi. Tunataka kuanzia pale kwa sababu kwa miaka mingi wale ambao wanatoka pastoralist areas hawajapata nafasi ya kufika afisi ya registration kwa sababu ya kuwa ni mbali na sababu zingine za kwanza kwamba wengi wao katika hizi sehemu ambazo zimetengwa miaka mingi hawakuwa na uwezo ya kulipa shilingi 300 ili kuweza kujisajili. Augite thĩinĩ wa kiumia kĩmwe gĩũkĩte mũtaratara wa wĩyandĩkithia wa ibandĩ nĩ ũkwambĩrĩria mĩena ĩmwe bũrũri-inĩ, akĩongerera atĩ wabici cia wĩyandĩkithia wa ibandĩ kwĩna makĩria ma ibandĩ 400,000 itarĩ njoe. Oho nĩarutĩte mũkana mũrũrũ kũrĩ atongoria a matũũra arĩa makoretwo makĩoya kanya ka ũheani wa ibandĩ kũgetha kuma kũrĩ mũingĩ, akiuga arĩa matekũgarũrĩra thikũ ciao nĩ ndare. Tukipata Mkenya yoyote ofisa yoyote kama ni chifu kama ni clerks wetu ambao wanaitisha pesa kwa wananchi, hiyo ni ufisadi na tutachukulia hatua ya kisheria na watafutwa kazi. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Jenga wa Wambui.